Noy tabon ado anak penyelet gya noa huding khole urung gula tahen ar bam gini lekama mai na sapam ko doa ande bhitire ma bako ta olar ma ado ingum dusra nyok ge dusra nyok ke ani to don ha noa tinak huyuk kana na isong nyogan ha noa poi te tabo penyelak kan poi lese do poi le meta ar ka sendo kalka pe meta ona do ha ino ko padaya kala se do poi le meta do nito ha nore jarai a noa nore isong ha tinak huyuk kana ona do hisap tahena bangan ini poi le ini la holong la ale menten badayu'a mit poi huina ma tabo mit poi do ba huyu'a tala mit poi talan hale holong ale do gomhare mane gomhare do banga teheng shonibar kana teheng shonibar ri ongka kana noa andak ko huyu'a se holong kate andak nyo huyu'a bakhan do tase reho mengkhan do holong bes tahena gapa meang do sa sakam ko datani ko pete aguyale na mengkhan gapa ko chala kate are nyu nak chala sananya noa tireng hulu mengkhan na chike tehereng holong ka anoa men ar gapa do dakan joma setak do ar tak beret kate daka ko jom bara kate atau burun hale chala sakam ko datani ko le pete aguya tabon noy lohot lagi tabon nitok do dak tin lohot nyuga noy taw dak penyedak kan noa hain noy lohodan ha noa katik hinjra nyuga tabon orak bhitri sed re node ma mesim ko joma merom ko nonka tabo noy nadan ha ado anak kan ha nadan ha iya chet ko mena na gomha lagi na holong huyuk kana ona gongha leto ko pitha khona le bena se chet khona le bena oka halok na le gomha ina halok na bon nyel gan ha bakha ina dosar ha bo nyel gan ha ado nonka teheng khona to pura ready huyuk kana ha ar nyelo ting khona holong ge holong hui ka thana bon nyela node holong ling holong gu ka noa do markhu holong leto markhu holong kana leto yale ha noa do holong hata re noa penyel darak kan ga dhingki somoy ma bale dekha te an jho ma teheng khon ge le ready kana teheng huyuk kana 17 tarik shonibar teheng 17 tarik khon ge le ready kana gomha lagi holong la anda gida holong situng ma teheng ma situng let gya anda kita pun nah dikarin kan dia pe ar tehnya video ko nonka le dekhat pe unko ge ar chet kun le pe tabon an unka tehn do orar ge hinanya ar noa video nyel kate okoy okala kan pe bujho ke tabona nihati gate kora ko then gate kuri ko then share nyok ka tabon pe ar channel ko pe nawa ge khan do subscribe nyok ka pe ma enkhan tehnya noa video redo joto ko ge in pasta sen khon johar ge।